Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asithi ukubheka umdwebo esiwudubelela ngezansi kuthiwa i-triangle yethu leya ABC inoperimeter u-P iphinde ibe no-inradius u-R. Usuyacelwa ke wena kuthiwa thola ukuthi la i-area ye-ABC yethu ye-triangle ngendlela zani ze-P wethu nangu-R wethu. Khumbula ukuthi ngikuthatha apha ukuthi bangithi area ngikuthatha ekutheni u-ABC wethu usekelwe kanjani ikona ukusivezela ukuthi kukhulunywa ngani kukhulunywa nge-area. Asiqhubeke ke nesibalo sethu. Uma lo mdwebo wethu sizowuthatha ngale ndlela oyiwo subize ngani sifake okuphakathi la phakathi nendawo sesingabamba khona kube yini kube yikho khona okuphakathi nendawo kwani komdwebo wethu noma uma kuthi sesofika nendingiliza yethu ezokekeleza noma idwebele noma izungeze umdwebo wethu uwona ozobe kuphakathi nendawo okusikhiphela yini u-R wethu nangiya nangala singaphunyelwa u-R wethu nangala singaphunyelwa yiko lokho okufanayo ama-radius nje angaphuma bemaningi kumdwebo noma phakathi kwindingiliza akhethe asithi ukuyibhala indingiliza yethu nanku sesidwebele indingiliza yethu ke iyo lesidwebele ngalapho sithi R sibone nemigqa yethu eperpendicular noma sesiyifakile nama-angle esakhiphile singayibiza ngo-I indawo yethu ephakathi nendawo le i-incircle yethu singayibiza ngo-incircle yethu noma singayibiza ngo-inner center yethu. Asibone ukuthi kuyo lo mdwebo ke lena sithola kanjani manje i-area yawo lo mdwebo wethu uma ukuthi siphiwe i-perimeter saphiwa ne-radius. Khumbula ukuthi yini i-perimeter ukubiyelwa nje kwalowo mdwebo wakho nanokuthi kuyisindo noma mude noma kungakanani ukubiyelwa kwalowo mdwebo wakho phinde kutholakale nokuthi ini phakathi e-radius yethu siyathola ngaphakathi. Asibone ukuthi singathi i-triangle yethu ya ABC iyalingana ne-triangle yaba ya AIC. Ngeke kwabe iqiniso lokho AIC u-I wethu usuthatha phi phakathi nendawo base u-ABC wethu iyo yonke isekela yethu kuyafana AIC wethu plus u-BIC ikuphi okunye esingakuhlanganisa noma esingiqhubeka ngayo asithi ukuqhakazisa la ngaphakathi sisebenze ngako u-AIB noma ungathi u-ABI akunankinga okusho ukuthi i-triangle yethu lena ya ABC ikhishwa ngubani ikhishwa ngu-AIC triangle iphinde ikhishwe i-triangle ya BIC iphinde ikhishwe i-triangle ya AIB. Uma sesibala ke ngokomthetho ke kwe-triangle siyazi angithi ukuthi i-area yakhona sithola ngokuthi half times base times height. U-base wethu lona siwuthatha njengo-AC uyabona ukuthi asisebenzi ngenamba kakhulu. U-R wethu lona siwuthathe njengani njenge-height yethu plus nangale height wethu sithi half wethu sithi BC sithi times R nangale half wethu sithi AB plus sithi AB times R wethu. Asibone ukuthi sophunyelwa yini uma sihlanganisa konke esinako. Siyazi common velo osinako okuningi okufanayo u-half no-R wethu ngakho singathi AC plus BC plus kuphi okushodayo sino AC sino BC plus AB sino AB ngabe sesivala ke okusho ukuthi manje sino half R wethu we-height times ama-base ethu lawa esikhuluma ngawo esingabiza ngokuthi ABC no AB. Singakubamba lokho-ke njengani njengama-perimeter ethu. Siyaqhubeka nesibalo sethu i-triangle noma sifuna i-area ya ABC singabe siba no half RP
P. Ngobani? Ngoba uAC plus BC plus AB suzungezile noma suvale njengani njengo P, ngoba iwona esingakubamba njengama-perimeter esisebenza ngako ngaphandle. Ngaba siba nempendulo elula kanjalo. Angithi besino half RP kuyafana nokuthi ngathini u-R sibe no P over 2. Kuyafana nje sibe ne-semi perimeter yethu i-perimeter engena kuphelela kona. Basithanda futhi singathini R sithi S. Kalula kanjalo. Noma besingasebenzisi inamba kodwa ngiyazi ukuthi ukubala ama-perimeter njengama-radius into yaziyo. Mhlawumbe futhi ungabuyela kwamanye ama-videos azokusiza ukuthi ukhumbule ukuthi sikubalela kanjani lokho, sikuthola kanjani area. Okanye singenza nje omkhulu isibonelo nje sincanyana la. Asithi ngidwebe nje i-triangle ejwayeleke kakhulu, ngithi nje 3, ngithi 4, ngithi 5. Ngithi i-perimeter yakhona la sithola kanjani? Angithi uyazi ukuthi i-perimeter lokho kusuke kuzungezwe ngaphandle nanokuthi kungakanani ukubiyelwa komdwebo wethu loyo, nanokuthi ulingana kangakanani. Siyazi ukuthi i-right angle esisebenza ngayo i-area yethu. Sifuna i-area, siyithola kanjani i-area yethu? Sino i-perimeter yethu sithola kanjani? Angithi uyazi ukuthi i-perimeter yethu lokho kungaphandle okusipha nje 12 ngoba u3 plus 4 plus 5 usipha 12. Nangu area wethu u-half base kuba i-radius times P ngoba no we-perimeter la isisebenza ngawo okusipha u12 half R 12 wethu. Ngithi ukubhala ngala sipha u6 half R 12. Samanje ukwenza isibonelo esincane besingekho nje kulesi bale sisenzayo samanje ukusheshisa. Sibe no6 sibe no R wethu ongasipha u1 ongasipha radius yethu njani engu1 ne-perimeter yethu engubani engu12. Base uyadwebela ke nje isibalo sakho uveze nani nendingiliza yethu engaphakathi nendawo nanokuthi imiphi eminye imigqa ungaqhamuka nayo phakathi kwesibalo sakho. Kalula nje kanjalo, ungazenza zibe ningi ukuze uzijwayeze ukwenza izibalo zama-inradius.